Diego, Diago, Tiago, Brazilac, tako me ljudi zovu već godinama pogrešno od kad sam se preselio u Srbiju. Ali sada kad imam srpsku ličnu kartu gdje mi ime i prezime stoje na ćirilici, više nema greške. Na ovom videu otkrivam kako se ja stvarno zovem, pa da me tako i zovete u budućnosti. U Brazilu, nažalost, nije bilo Vuka Karadžića, pa se slova malo drugačije izgovaraju. Tiago Ferreira je po brazilskom izgovoru Thiago Ferreira. Znači, ovaj T u stvari zvuči kao či. H, onaj H između se ne izgovara, znači nije Thiago, a Ferreira, pošto ima dva R spojena, onda umjesto R čujemo H. Thiago Ferreira. Između Tiaga i Ferreira imamo više prezimena, znači bude Thiago Lopes da Cruz Ferreira. E sada, Tiago, otkud toliko prezimena? Pa kod nas se to smatra bogatstvom. Što više prezimena, to bolje. Nekada su, to je sigurno nasljedstvo od Portugala, gdje su carevi, kraljevi imali čak i više od 15 prezimena, to bez problema, i što ti je ovako bogatija porodica, to više prezimena. To više nije tako, ali i dalje je to tako što mi držimo prezime od oca i od majke. Znači, moje od oca prezime je Ferreira ili Ferreira, a od majke sam uzeo Lopes da Cruz. Na srpskom bi se moje ime moglo prevesti kao Jakov Gvozdenović. Verovatno je neko od mojih predaka u Portugalu se bavio obradom gvožđa. Pa da, ipak nemam srpske korene, nego portugalske. I tada su Portugalci dobijali prezime po zanimanju. Znači, Jakov Gvozdenović, Jakov zato što, čuo sam od nekih lingvista da Tiago ima veze sa Jakov i tako bude onda Jakov Gvozdenović. Kako vam se sviđa ovo moje srpsko ime? Svidjelo vam se ili ne, ništa ne brinite jer nećete morati tako da me zovete, jer to ipak mi nije zvanično ime na ličnoj karti. A na njoj isto nećete vidjeti Lopes da Cruz. Zašto? Ja sam se isto pitao na početku, nisam znao da je to tako, ali kad sam išao da se registrujem u knjigu državljana Republike Srbije, samo su mi rekli ovako: po zakonu ne može neko imati toliko prezimena. Tiago, sada je vreme da izabereš. Ko ti je draži? Majka ili otac? I tako sam morao da odredim u tom trenutku koje prezime želim i na kraju izabrao sam Ferreira zato što me svi već poznaju kao Tiago Ferreira i onda tako je ostalo. Majka se pomalo naljutila, ali objasnio sam joj da nije do mene, nije bilo do insistiranja. Mogao sam s njima da popričam i ceo dan, ceo mjesec da mi ne bi dali da zadržim Lopes da Cruz. Ona nije to mogla da shvati, ali prosto tako je to ovdje u Srbiji, prihvatio sam i tako sam postao zvanično po ličnoj karti Tiago Ferreira sa samo jedno R i Tiago bez J. Ja ne znam da li je trebalo da bude sa J ili ne, ali tako su mi napisali i tako je sada zvanično moje ime. Znači Tiago, molim vas, nemojte Diego ili Diago po španskim serijama, nisam iz Meksika, Španije, Argentine, ja sam Brazilac i kod nas je ime Tiago, ne Santiago isto. Sada se nadam da ste zapamtili, da sam dovoljno puta ponovio, mada i da me zovete kako god želite, neću se naljutiti jer ste vi dobri, znam da mene volite, ja isto vas mnogo volim, tako da, Tiago Ferreira je moje ime zvanično u Srbiji. I tako, ljudi moji, mnogo sam srećan i dalje što imam srpske dokumente i pozdravljam vas puno, pa se vidimo na nekom sljedećem videu. Ćao!